ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkia, ka Shong ha ka Jinglong scam, bat jingjit bastard jongi, ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Ka St. John Bosco Boys High Secondary School Sohra kala Pynlong daka Christmas concert haka janmien jong ka arpulai trik unopra arsar arpulai. Haka ka concert awan manishim menta daki school na penusla, laimer na maungam, maukma, ka Amazing Grace ba na maukis iem, berka kunhun ruai jong uba Herman Majau. Lasdang ya ka concert daka jingduwai na upadarang ba jong ka Paris Sohra, Father Stephen Karban bala pedang skumpaya baro, da ubabu i arsawian. Ukongsan hakan kesengi udi usap Divisional Police Officer ka Sohra uba penhun MCM. La penya yakan ka concert daka aktris jong ka film khasi ka Sherlyn Khongwar.